Nongeye kubasuhuza ndabifuriza igitondo cyiza nshuti mudukurikiye muri hano mu Rwanda n'abadukurikiye muri hanze y'u Rwanda. Ndabifuriza kugira ibihe byiza. Numwanya w'amakuru azindutse muri iki gitondo nge ni Jean Dodier Kanijabo. Igicumbi umurambo w'umusore wabonetse ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Abanyarwanda 50 bamaze gufatwa bafungirwa mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi. Leta y'u Rwanda irateganya gukuraho nkunganire ku bahinzi. Ingabo za mbere za MONUSCO zizava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uku kwezi kwa mbere. Ni mu gihe ingabo za SADC zo zatangiye kugaba ibitero kuri M23. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ikaze muri aya makuru duhereye kuri Perezida Paul Kagame wavuze ko amahoro tugomba kuyakorera, uguteye iwawe ukamenya kwitabara. Perezida Paul Kagame yavuze ko abantu abo bava bakagera bakunda kandi bakwiye amahoro. Ku Rwanda ho ngo n'umwihariko kuko rwigeze kuyabura bikomeye. Icyakora avuga ko amahoro akorerwa uyakeneye akamenya kwitabara igihe atewe. Yabivugiye mu ijambo yagejeje kubitabira isengesho ngaruka mwaka ryo gusabira igihugu rihuza abayobozi mu nzego zose zabiza politike n'iz'amadini, bagasengera u Rwanda baruragiza Imana mu mwaka mushya ubutangiye. Perezida Kagame yagize ati: amahoro ari mu mitima yacu, ari uko tubana hagati yacu nk'igihugu u Rwanda, ndetse uko u Rwanda rubana n'ibindi bihugu. Amahoro ni ngombwa kandi buri wese arayakeneye. Twebwe banza tuyakeneye kurusha abandi kuko twanayabuze, hari igihe twayabuze pe, turayabura. Amahoro kutaboneka adutwarira n'abacu batagira uko bangana. Ubwo ni ukuvuga ngo turayakeneye rero cyane, tugomba kuyakorera. Kuyakorera no guhitamo bya bindi navugaga, guhitamo neza, ni ugukomera. Uguteye iwawe ukamenya kwitabara. Mu ijambo rye kandi yagarutse ku bibazo biri mu isi, cyane cyane hagati y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bugana amajyaruguru n'ibyo mu majyepfo. Yavuze ko mu gihe cyatambutse abo muri Global North baje basahura abo muri South n'ibyo babasigiye bashaka no kubibategekamo. Perezida w'u Rwanda avuga ko ibi nta mana yabizanamo kubera ko iyo yakoze ibyo yagombaga gukora iha abantu ibibabeshaho kandi itavanguye. Umukuru w'igihugu yabwiye abari baje gusengera u Rwanda ko abanyarwanda ari bo bonyine bafite umurongo bagomba guha igihugu cyabo. Dukomereze Nyagatare aho RIB yataye muri yombi umukozi w'umurenge yakira ruswa y'ibihumbi 70 by'amafaranga y'u Rwanda. Urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda RIB rwataye muri yombi umukozi ushinzwe irangamimerere mu murenge wa Kiyombe mu karere ka Nyagatare nyuma yo kwakira ruswa y'ibihumbi 70 yarahawe n'umusore kugira ngo amusezeranye n'umukobwa utari wuzuza imyaka yo gushyingirwa mu mategeko. Uwo mukozi yafatanywe n'umusore w'imyaka 24 wamuhaga ruswa kugira ngo yandike mu bitabo byo gusezerana umukobwa wari utaragize imyaka yemewe yo gusezerana. Kuri ubu bafashwe bari kuri RIB station ya Karama mu gihe dosiye iri gutunganywa kugira ngo yoherezwe mu bushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko. RIB yibukije abaturarwanda ko itazihanganira uwo ari we wese ukora icyaha nk'iki cyo gusaba, kwakira cyangwa gutanga ruswa yitwaje umurimo akora. Inakangurira abantu kukirinda kuko ari icyaha gihanwa n'amategeko kandi kubikora wese azafatwa agashyikirizwa ubutabera.
uyu mukozi w'umurenge si ubwa mbere afatiwe mu cyuho yakira ruswa kuko ku itariki ya 27 z'ukwa munani kwa 2019 ubwo yari ashinzwe irangamimerere mu murenge wa Musheri mu karere ka Nyagatare urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare rwamurekuye by'agateganyo ku cyaha yari akurikiranyweho kijyanye n'impamvu nkomezacyaha ku cyaha cya ruswa cyakozwe n'umuntu uri mu rwego rw'ubuyobozi. Icyo gihe urukiko rwasanze nta bimenyetso bihagije bituma rumukurikiranaho iki cyaha yaregwaga. Nanone uyu mukozi w'umurenge ubwo yari ashinzwe irangamimerere mu murenge wa Musheri mu kwa 11 kwa 2020 yarakurikiranywe ibyaha bisa nk'ibyo guhimba, guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano no gufata icyemezo gishingiye ku itonesha n'ubucuti. Yaje kurekurwa nabwo kubera ko ngo ibyari bigize icyaha bitari byuzuye kugira ngo akurikiranwe. Icyaha cyo gusaba, kwakira cyangwa gutanga indonke akurikiranyweho giteganywa n'ingingo ya 4 y'itegeko rya 2018 ryerekeye kurwanya ruswa. Ugihamijwe ahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa yakiriye. Dukomereze mu karere ka Gicumbi aho umurambo w'umusore wabonetse ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Umusore witwa Wariraye Jean de la Paix y'imyaka 31 yasanzwe mu ishyamba ryegereye umupaka wa Uganda yapfuye. Umurambo we wabonetse kuri iki cyumweru mu murenge wa Kaniga mu kagari ka Nyarwambu mu mudugudu wa Cyasaku. Amakuru atangwa na bamwe mu muryango we avuga ko yabuze kuwa gatandatu w'iki cyumweru dusoje aho yavuye mu rugo iwabo abwiye ababyeyi be ko agiye kugura ifu ya kawunga. Byageze mu gitondo ababyeyi be bamubuze bajya kumushakisha. Bageze mu gashyamba kari hafi n'umupaka ku gice cy'u Rwanda nibwo babonye umurambo wa nyakwigendera yapfuye. Bamwe mu baturage bavuga ko ashobora kuba yishwe n'inzoga ya kanyanga. Icyakora inzego zibishinzwe ntabwo zirabyemeza. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru SP Mwiseneza Jean Bosco yabwiye ikinyamakuru igihe ko amakuru y'urupfu rw'uyu musore bayamenye ariko avuga ko hakiri gukorwa iperereza ngo hamenyekane icyamwishe. Leta irateganya gukuraho nkunganire ku bahinzi. Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi Dr. Ildefonse Musafiri yatangaje ko kuri ubu leta yatangiye gutekereza uburyo yakuraho nkunganire buri muhinzi akabasha kwigurira imbuto n'ifumbire azakoresha, gusa ahamya ko ari ibintu bizakorwa buhoro buhoro. Yabitangaje mu mpera z'iki cyumweru dusoje ubwo yari mu ntara y'Iburasirazuba mu nama ivuga ku myiteguro y'isarura ry'igihembwe cya 2024A n'uburyo bwo gufata neza umusaruro mwinshi witezwe. Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi Dr. Ildefonse Musafiri yavuze ko ubusanzwe leta itanga nkunganire ku ifumbire zose zikoreshwa ku mbuto guhera ku gipimo cya 43% kuzamura ku buryo umuhinzi yishyura igice gisigaye. Yavuze ko iyo bigeze ku mbuto zirimo ibigori, soya n'ingano igiciro cyabyo kiba kiri hejuru ku buryo hafi kuri buri kilo leta itangaho 1700 by'amafaranga y'u Rwanda ya nkunganire kuko ngo usanga ubundi kilo cyakaguze 2500. Ati n'ukugenda abantu bacuka nugutekereza uko abantu bagenda bitabira ubuhinzi bahinga ku buso bunini ukabara ugasanga aramutse yishyuye ifumbire cyangwa se n'imbuto 100% ese yakunguka. Nibyo biganiro rero turimo. Minisitiri Dr. Musafiri yavuze ko bifuza ko umuhinzi wo mu Rwanda yakwigira ngo kuko iyo ukomeje gutanga nkunganire igihe cyose hari igihe uri guca amaboko wa muhinzi. Gusa avuga ko batarafata umwanzuro w'igihe nkunganire izahagarikirwa ariko ngo abahinzi bamenye ko leta iri kubitekerezaho kugira ngo nibibaho bitazabatungura. Kugeza ubu leta itanga nkunganire ku mbuto zirimo ibigori, soya n'ingano, ikanayitanga ku ifumbire yose mvaruganda yifashishwa mu buhinzi. Impamvu umwe mu bacamanza yanze gushyigikira bagenzi be kuri Twagirayezu Wenceslas. Ngabire Blaise ni umwe mu bacamanza bagize inteko yaburanishije urubanza rwa Twagirayezu Wenceslas wagizwe umwere ku byaha bya jenoside yakorewe abatutsi akaba atumvikana na bagenzi be kuri uwo mwanzuro bafashe. Tariki ya 11 z'uku kwezi nibwo urukiko rukuru urugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwagize umwere Twagirayezu Wenceslas. Twagirayezu wagejejwe mu Rwanda yoherejwe n'igihugu cya Denmark ngo aburanishwe ku byaha bya jenoside yakorewe abatutsi yarakurikiranyweho. Nyuma y'imyaka 2 y'urubanza rwe urukiko rwagaragaje ko ikirego cy'ubushinjacyaha nta shingiro gifite. Rwagaragaje ko Twagirayezu Wenceslas yari yabwiye urukiko ko yari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo jenoside yabaga kandi ubushinjacyaha bukaba butaragaragaje ibimenyetso bivuguruza ibyuregwa yavugaga. Nyuma y'iki cyemezo ubushinjacyaha bwahise bugaragaza ko butanyuzwe nacyo ndetse ko bwiteguye kukijuririra. Umwe mu bacamanza batatu bari bagize inteko yaburanishije uru rubanza Ngabire Blaise yanditse agaragaza ko atemeranya n'umwanzuro wa bagenzi be muri uru rubanza. Ngabire Blaise yagaragaje ko urukiko rwasanze imiburanire ya Twagirayezu ishingiye kuri sinari impari byuko ataraho ibikorwa bigize icyaha byakorewe ifite ishingiro. Rwemeza ko ikirego cy'ubushinjacyaha nta shingiro gifite ariko akaba atemeranya na bagenzi be. Yagaragaje ko kubirebana n'imiburanishirize ya sinari impari yagaragaje ko mu gika cya 53 cy'urubanza urukiko rwanzuye ko bishoboka ko ku matariki ya 7 ya 8 n'iya 9 Mata muri 1994 bishoboka ko yari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagaragaje ko rwanzuye rutyo rushingiye ku mpamvu zibogamiye kuregwa
kubera ko ubwo yasabaga ubuhungiro mu rwego rushinzwe abinjira muri Denmark, Twagirayezu yivugiye ko hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa karindwi ku1994 yari Gisenyi mu Rwanda. Bitandukanye n'ibyo yavuze ko guhera mu mpera z'ukwa gatatu n'amatariki ya karindwi, ya munani n'iya cyenda z'ukwa kane yari muri Zaire mu biruhuko bya Pasika nk'uko yabyireguje mu rukiko. Uyu mucamanza yavuze ko Twagirayezu yatangiye kuvuga atyo ubwo yabazwaga n'ubushinjacyaha ku itariki ya 20 z'ukwa 12 kwa 2018 ubwo yaratangiye kubazwa ibyaha ashinjwa. Yagaragaje ko mu biro bishinzwe abinjira n'abasohoka muri Denmark yivugiye ko yashyigikiye interahamwe ariko ko atashyigikiye ubwicanyi bwazo ubwo zatangiraga kubukora. Uyu mucamanza rero niwe ahera agaragaza ko byumvikana ko interahamwe zitangira kwica abantu Twagirayezu yari ahari. Kuri we ngo asanga imvugo uregwa yivugiye mu biro bishinzwe abinjira n'abasohoka muri Denmark igomba gufatwa cyangwa ikumvikana uko iri, nta mpamvu zo kuyisesengura ziganisha ku gukeka ko ibyo yavuze nyuma yaho ari byo by'ukuri, kuko atagaragaje impamvu yaba yarabeshye mu kuvuga atyo. Umucamanza Ngabire kandi avuga ko ibimenyetso Twagirayezu yagaragaje yiregura ko atari ahari bidatera gushidikanya ku bimenyetso by'ubushinjacyaha, kuko bigaragaza mu buryo budashidikanywaho ko iyo myiregurire ye nta shingiro ifite. Ikindi agaragaza nuko Twagirayezu atagaragaza icyangombwa cy'inzira yambukiyeho ajya muri Zaire cyerekana uburyo n'itariki yaviriyeho mu Rwanda, cyangwa ngo agaragaze uwamubonye yambuka kuri izo tariki zivugwa. Kuba Twagirayezu wigaga muri Zaire yiyemerera ko rimwe na rimwe yajyaga aza mu Rwanda, kandi ko kuva mu 1991 kugeza 94 yarayoboraga urubyiruko mu itorero ry'Ababatista mu Rwanda, byumvikanisha ko mu gihe yabaga aje mu Rwanda yashoboraga gukora n'ibindi bikorwa. Uyu mucamanza agaragaza ko kuba abatangabuhamya baribeshye ku tuntu duto duto bitafatwa nk'ibitesha agaciro ireme ry'ubuhamya cyangwa ibivugo. Hari bamwe mu batangabuhamya bagaragaje ko babonye Twagirayezu Wenceslas mu bitera afite imbunda, nubwo urukiko rwagaragaje ko muri ubwo buhamya harimo gushidikanya. Ubushinjacyaha bugaragaza ko Twagirayezu yari umuyobozi w'ishyaka CDR muri segiteri Gacurabwenge, bukavuga ko yaba yaragize uruhare mu icwa ry'abatutsi basaga 1000 akoresheje imbunda. Yashinjwaga ko yitabiriye ibikorwa byo kwica abatutsi we n'abandi bagabye ibitero mu duce dutandukanye twa komine Rwerere, harimo no kuri paruwasi ya Busasamana ahari hahungiye abatutsi basaga 3000 maze abasaga 1000 bakahicirwa. Yakekwagaho kandi kuba yari mu nterahamwe zigera kuri 200 zagabye igitero kuri kaminuza ya Mudende ahaguye abatutsi bagera ku 1000 biganjemo abanyeshuri, abarimu n'abakozi ba kaminuza, no kuri Institut Saint Fidèle. Tunyarukira mu gihugu cy'u Burundi havugwa amakuru y'uko abanyarwanda 50 bamaze gutabwa muri yombi bakaba bafunzwe. Mu Burundi abanyarwanda 38 bafungiye muri kasho ya komine Mugina, naho 12 bafungiye muri komine ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Ibyo bikaba bibaye nyuma y'aho leta y'u Burundi ifatiye icyemezo cyo gufunga imipaka yose yihuza n'u Rwanda, ndetse ikaba yaranatangaje ko itagikeneye abanyarwanda baba ku butaka bw'u Burundi, ku muti wabo ari ukubirukana. Ikinyamakuru SOS Media cyanditse ko abaturage bakomoka mu gihugu cy'u Rwanda bagiye bafatwa n'urubyiruko rw'insoresore z'imbonera kuri zibarizwa mu ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD mu turere twose dutandukanye tw'igihugu bagiye bafatirwamo. Kuwa kane no kuwa gatanu w'icyumweru gishize SOS Media Burundi yanditse ivuga ko abandi banyarwanda 46 birukanywe bagasubizwa mu gihugu iwabo. Undi mubare w'abanyarwanda bataramenyekana nabo bakaba barafatiwe muri komine ya Mabayi mu minsi 2 ishize. Amasoko atandukanye yavuganye n'ikinyamakuru SOS Media Burundi avuga ko mu mujyi wa Bujumbura hari abanyarwanda benshi bafatiwe mu mukwabo wakozwe n'igipolisi ugakorerwa mu makaritsiye asanzwe azwi neza ko atuyemo abanyarwanda benshi. Bamwe mu bafashwe ngo bakaba bari bafite ubwoba bwinshi ko bashobora no kwicwa. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Ale Mukurarinda we akomeza ahumuriza abarundi basanzwe baba mu Rwanda ko nta ngorane bazagira bitewe n'icyemezo giheruka gufatwa na leta y'u Burundi cyo gufunga imipaka yose igihuza n'u Rwanda. Tujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ingabo za mbere za MONUSCO zizava muri iki gihugu mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka. Umuyobozi wa MONUSCO aravuga ko ingabo zigera ku 2000 zaba zizava mu turere tw'iburasirazuba twa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera z'ukwa kane mu cyiciro cya mbere cyo kuvana ingabo mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri iki gihugu. Akanama k'umuryango w'amye gashinzwe umutekano kemeje ko ubu butumwa bwa MONUSCO buzarangira mu kwa 12 nyuma y'icyifuzo cya Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi cyo kwihutisha icyurwa ry'ingabo zari zimaze imyaka isaga 20 muri Kongo. Kugeza ubu ingabo zigera ku 13500 za MONUSCO zasimbuye izindi z'umuryango w'amye zabanje mu mwaka wa 2010 mu rwego rwo gufasha guhosha ihungabana ry'umutekano mu burasirazuba bwa Afurika yo hagati, aho imitwe yitwaje intwari irwanira ubutaka n'umutungo kamere. Umuyobozi w'ubutumwa bwa MONUSCO Bintou Keita yagize ati dufite ingabo 13500 zemewe n'akanama gashinzwe umutekano. Guhera ku itariki ya 30 z'ukwa kane nibitangira ko tuhava tuzaba dusigaye turi 11500. Icyiciro cya mbere mu byiciro bitatu byo gucyura ingabo kizatangirira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Keita akomeza avuga ko ibirindiro 14 bya MONUSCO muri iyo ntara
bizafatwa n'inzego z'umutekano za Kongo. Ingabo z'umuryango w'abibumbye nyuma zizava mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Ituri mu byiciro bikurikira. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Christophe Lutundura yatangarije abanyamakuru mu murwa mukuru Kinshasa ko biteganyijwe ko ingabo z'umuryango w'abibumbye zizaba zavuye muri Kongo zose bitarenze ku itariki ya 31 z'ukwa 12 k'uyu mwaka. Mu gihe bivugwa ko MONUSCO iri kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo za SADC zo zatangiye kugaba ibitero kuri M23. Ingabo z'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC zatangiye kugaba ibitero bikaze ku mutwe wa M23 ndetse amakuru yagiye hagaragara aravuga ko izi ngabo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirenga 580 aho kuba 200 nkuko byari byatangajwe. Kuva mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize, ingabo za SADC zatangiye kwinjira mu burasirazuba bwa Kongo zigiye gutera ingabo mu bitugu za leta mu rugamba rwo guhashya M23. Kuva icyo gihe amakuru yamenyekanye nuko ingabo zigize ubutumwa bwiswe SAMI DRC ari izo muri Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania. Gusa kuva zahagera ibintu byahise bihinduka kuko abasirikare baturutse muri Afurika y'Epfo bahise batangira ibitero bikaze kuri M23. Inyandiko zagizwe ibanga zaturutse mu bunyamabanga bwa SADC ziragaragaza ko muri ubu butumwa hagiye abasirikare 580, nyamara mbere hari hateganyijwe 200 gusa. Ni inyandiko igira iti ku cyicaro gikuru cya SAMI DRC hoherejwe abasirikare b'abanyamarawi 244 n'abanyafurika y'Epfo 102, mu gihe abandi 170 arabo mu mutwe udasanzwe Special Force bo muri Botswana, Angola, Afurika y'Epfo na Tanzania bagiye ku kibuga cy'indege cya Goma. Ni mu gihe abandi 50 bo muri Afurika y'Epfo boherejwe Isake muri teritwari ya Masisi ndetse bari kumwe n'aba FARDC. Aba bose bahageze ku itariki ya 10 z'ukwa mbere 2024. Ubutumwa bwa SADC bwari ubwo kurwanya imitwe yose yitwaza intwari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ubu byahindutse guhangana na M23 gusa, mu gihe muri icyo gice nayo iherereyemo habarirwa imitwe irenga 260 ikora ibikorwa by'urugomo no kwica uruboza abasivili. Abasesenguzi baragaragaza ko mu gihe ingabo za SADC zakomeza gukorera mu mutaka w'ingabo za leta FARDC zitazashobora kugarura amahoro muri iki gihugu cyashegeshwe n'intambara, ndetse ngo bazaba bo kurebera ibyaha by'intambara na jenoside bikorerwa abasivili nk'uko byabaye mu myaka igiye kuba 30 ingabo za MONUSCO zimaze muri iki gihugu. Dukomereza amakuru muri Kenya, aho abanyamategeko badashaka Perezida Ruto. Bamwe mu banyamategeko bibumbiye mu rugaga mu mujyi wa Nairobi baravuga ko badashaka Ruto bitewe n'amagambo aherutse gutangaza asa nanenga abacamanza. Ibi bikomeje kugaragazwa n'imyigaragambyo aba bahanga mu by'amategeko benshi bari kwirara mu mihanda y'i Nairobi bamagana icyo bita iterabwoba rya Perezida William Ruto ryo kwanga ibyemezo by'urukiko. Umuryango w'abanyamategeko muri Kenya niwo wateguye imyigaragambyo, ikaba yaratangiriye ku rukiko rw'ikirenga igakomereza ku biro bya Perezida. Iyo myigaragambyo hanini yatewe ngo n'amagambo aherutse gutangazwa atarishimiwe n'aba banyamategeko. Nyuma y'uko mu cyumweru gishize Perezida Ruto yanenzwe cyane ubwo yatangazaga ku mugaragaro ko hari bimwe mu byemezo by'urukiko atazubahiriza. Yemeza ko byafashwe na bamwe mu bacamanza batavuzwa amazina, avuga ko bifatanyije n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Perezida w'iri huriro Eric Teuli avuga ko perezida w'iki gihugu William Ruto ngo atari hejuru y'amategeko ku buryo yavuga ko atakumvira ibyemezo by'urukiko. Akomeza agaragaza ko Perezida Ruto aramutse akomeje kwibasira ubucamanza, uyu muryango w'abanyamategeko bo muri Kenya batekereza gutangiza ibirego bimushinja kwigomeka ku itegeko nshinga. Tuve mu karere k'ibiyaga bigari tunyarukire muri Chad, aho General Mahamat Idriss Deby yagizwe umukandida wa MPS mu matora ataha muri Chad. Perezida w'inzibacyuho wa Chad General Mahamat Idriss Deby Itno yagenwe n'inama y'ishyaka rye muri Kongere Injamena nk'umukandida mu matora ya perezida ateganyijwe mu mpera za 2024 muri Chad. Mariam Jimeti Bet, perezida wa komite ishinzwe gutegura kongere y'ishyaka MPS, yagize ati Perezida w'inzibacyuho Mahamat Idriss Deby Itno yagizwe perezida w'icyubahiro n'umukandida utaha w'ishyaka MPS mu matora ataha ya perezida. Mu mpera z'ukwa 12 Perezida Idriss Deby yabonye amajwi yego mu matora ya referendum yo gutora umushinga w'itegeko nshinga rishya, kubera ko yashoboye kwiringira inkunga y'uwo bahanganye Success Masra yagize minisitiri w'intebe mu ntangiriro z'uku kwezi kwa mbere. Igice kinini cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'imiryango itegamiye kuri leta bari basabye ko habaho guhagarika iyi referendum. Babonaga ko yari igamije gutegura gutora perezida w'inzibacyuho uriho no gukomeza ingoma yatangijwe na se wapfuye. Ku myaka 37 Mahamat Idriss Deby yatangajwe n'ingabo ku itariki ya 20 z'ukwa 4 kwa 2021 nka perezida w'inzibacyuho iyobowe n'abajenerali 15. Nyuma y'urupfu rwa se Idriss Deby Itno wishwe n'inyeshyamba ku rugamba, yaramaze imyaka irenga 30 ategeka igihugu akoresheje inkoni y'icyuma nyuma yo gufata ubutegetsi muri kudeta. OMS yatangaje ko nta malariya ikirangwa muri Cap Vert. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko malariya yacitse burundu mu gihugu cya Cap Vert, kikaba igihugu cya gatatu kigeze kuri iyi ntambwe muri Afurika. Iki gihugu cyatangajwe nk'ikitarangwamo malariya kigizwe n'ibirwa 9.
Minisitiri w'intebe wa Cape Verde Olses Coleira e Silva yatangaje ko kuba iki gihugu kitakirangwamo malaria ari intambwe izatuma abagisura barushaho kwiyongera cyane ko gifite ubukungu bushingiye ku bukerarugendo. African News yanditse ko iyi ntambwe yatewe na Cape Verde yatumye iki gihugu kiba icya gatatu muri Afurika gitangajwe na OMS ko kitakirangwamo malaria nyuma ya Algeria n'ibirwa bya Maurice. OMS igaragaza ko Afurika ari izahazwa cyane na malaria ugereranyije n'indi migabane. Nko mu 2022 muri Afurika gusa hagaragaye 94% by'abarwayi malaria bose ku isi, no kuvuga abantu miliyoni 233 mu gihe abagera kuri 95% bangana n'ibihumbi 580 bo bishwe na malaria arabo muri Afurika. Dusoreze aya makuru kuri Netanyahu wavuze ko nta bwoba atewe n'ibirego bya genocide bashinjwa muri Gaza. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko urukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye International Court of Justice rutazabahagarika mu ntambara ihuza iki gihugu n'umutwe wa Hamas. Yabigarutseho ubwo yaganiraga n'itangazamakuru agaragaza ko ibyaha bya genocide igihugu cye kiregwa mu rukiko mpuzamahanga bitazatuma bahagarika intambara bari kurwana na Hamas muri Gaza. Ati nta n'umwe uzaduhagarika, ntabwo ari urukiko, ntabwo ari umurongo w'ikibi cyangwa undi uwo ari we wese. Israel igaragaza ko itazahagarika urugamba hagati yayo n'umutwe wa Hamas itawurimbuye burundu. Nubwo bimeze bityo ariko ibihugu bimwe byatangiye gusaba ko Israel yahagarika iyi ntambara, ndetse urukiko rwa ICG rwasoje kumva ikirego cya Afurika y'Epfo gishinja Israel gukorera genocide abanyapalestine bo mu ntara ya Gaza. Iki kirego gisaba ko urukiko rutegeka Israel guhagarika intambara. Israel yakunze guhakana ibyo birego ikavuga ko nta shingiro bifite. Kuva ku itariki ya 7 z'ukwa 10 kwa 2023 bw'intambara yatangiraga, abanyapalestine basaga 23,000 batuye muri Gaza bamaze kuhasiga ubuzima. Nshuti bakunzi ba Primo Media Rwanda, tuze kongera guhura mu bindi biganiro n'andi makuru mu masaha ari imbere. Nge ni Jean Dodier Kanijabo ubashimira kwa mwarimu yakurikiye. Mukomeze no kureba ibindi biganiro biri kuri uru rubuga.